Zadrugarka ljuta zbog dečka zadrugari sa najmanjim budžetima, otišli su u kupovinu i čekali u redu ispred prodavnice, svađajući se oko toga ko će naredni ući, ne bi li se ugrejao. Milica Veselinović se žalila ukućanima i besnela, jer ju je Mensur Ajdarpašić, njen dečko, poslao u kupovinu, zbog čega se ona sada smrzava. On me je poslao, da ne bi nešto pomešao, a sad će da vidi, samo da se vratim u kuću, besnela je Milica. I ti si ga poslušala. Zašto ga slušaš? Pitala ju je Nevena. Bez komentara, rekla je Dalila. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.